dan wa iyan dan wa susoyan Bila benar tetian nga hindi ka jingit ka jong ayapi kanam kerla Hadian kajing pediang ya kajing ujor na kipat ba ha kabede kajing duna palat kapor pli ya ki counter office strikam u district transport officer ki East Casales district na kalian ka voice of the people party VPP youth wing ha ka nyau tari naitung araja arpun rio kala lej banyak kendo yo ba arhing u district transport officer banyak keren halor kani kamat Haba kran sikilat patay kubor ba marbot ulaang. Baha take office strikam kidon tang kawai ka counter na kabenta kipat ba ban siyo ya kabay khajana kali bat kumjuru tang kawai ka counter ban let license bat kani kalabu jing ya kipat ba. Ulaang ru ba kapor kabalabu ban pliru kalong tang na do sipo beje hado si beje no paisngi bat kani hi kalabu jing ya kipat ba. Nolol kata ulaang ru ban na kaliang u DTO ula menjur ban penjelan no ya kapor pli na ka sipo beje hado ar beje bat habaya daipat ban bu sa kawai ka counter ulaang ba un sa sim kia mardor. Dia mentah ke step ngilayo wan-wan kendu ya i DTO ibadai i ba arhing kadawi ko ba pelong yang i ka VPP youth wing bani kendu ya o DTO pelong ba ngilayo bon kijing ujor ki komplain na ki pat ba namar hang ni hi ngas putu ba habang ilawan ban i kendu i DTO habang ilawan ban jurup ya kan i office DTO ngilalap ba kadai kijing sisa bagi pat ba kila ut ba kadon tangawai ke counter ban siyo ya ki tax ya ki kot kisla jo ki kali bat tanggawi ke counter habidai bat ka license tekni kala bu jing sibun nam ta ki pat ba habang ki wan ban pendap ya ki kam ki jongki akan ka office DTO te ngile kran bu DTO ba udai ban ra no ya budai ban extend ya kapor mar kini ki counter ki ban siyo kini ki tax kot kali kapor ka baki peli ka datang ha kapor sipobuji hadu sibuji Di kalong kapor ka balik kot bah. Di kuma PE meneru ulan ulong bajrong bah. Bat ngiyo jeng tip ru ba kibriu hang ni kibadon ban wan siu ya kini ki kot ki sla jong ki kali ki jongki ya ki tax ki baper don ru kibriu ki basiu hadu khatsan arpau tuli ki kot kali ki jongki. Ti tangwi wi briu ru la simpor hadu khatsan arpau minit man pendam. Ti kani kelabu jeng kipat ba de ni kani kadaw kipat ba kila ut sengi saka seng BP ba kila panjing rap nangi ban penpet lam kani kejeng ba ki kendu hang ni ti ngilai kendu ya u DTO bat u DTO la ai ka assurance bat ula kuberu ba kapor ti kalong ka belengkot ba ti ngila kerpan u ngila ada kejeng tho u ba udai ban extend ya kapor ti menta bros kata kibu i kapor tang sipo buji hadu si biji ti menta ngila kerpan u ba udai ban extend hadu ar buji jing sang ngila pan hadu lai buji ti DTO la pen i ya kejeng ba lai buji numla asu nomor ba uhab ban lum ban lang ya ka pisa ke ba kipat ba ki ban tap ban siu ka tak sang ni bat ba ki haban let ban siu pat sabang te ula kongu pat ingi ba nakaliang ka office kejong u ba unsa extend ya kapor hadu sipa buji step hadu ar buji bat kumjuru ngilayo ban keren ban yathu DTO ba ngilakeli nakai kadaw ba ka sipa trik bat laipo trik ba kani ka office jong DTO kini ki counter ki play tang stang kanta kipli tang sipa buji hadu sipa stang nani hadu khatoi buji ai te ya kani ru ngilakeli no DTO bat ngila kentu yu DTO ba unpet habidai bat kani ka benta tena kalian kejung yiru hawang ngila ya discuss bat DTO kai kejing ka ba let's see mo ba kum kani ka DTO Shillong ka badon hang ni namar bangi sung thu kani ka DTO kani ka DTO Shillong ka kawa ya ka is ka sales si bro kawai te ngi sung thu ba ki pat ba kejungi ki bana jan ki bana jengai ki syam jing ba haba ki wan ha kani ka office te DTO la ya thu ingi ba tang ha ka is ka sales su ki don hadu lailak ki berregister hang ni mo kali ki don hadu lailak ki berregister hang ni te DTO ru la pen pau ngi ba kala syam jing ba bidai bat kani ka office ban namata ka jingsuk jong upat ba mo nomor ba kala kya pelat la itu ingi te nakaliang kejung yiru ngisuban kentukan ya ka sarkar jela pakan pet ya kani kejing nomor ba tang ya kani ka DTO ko bedon hapo Shillong jong iska sehilsu hadu lailak ki kali ki bawan register ni ngaso ba nakaliang ka VP ru ngisuban kentu ka sarkar mo lesi kala ade ban don sakawi pat ka DTO office hang ni hapo Shillong tingila kenturu yo DTO ha kaju kapor menta mene ngila kentu u ba udai ban place kawai ka counter na menta ban siyo kiniki tax kiniki kot kisla kiniki bede kiniki tax kali jongki pat ba tina kaliang DTO ru la
menjur ya kata bat nak kalian kejung uru ulah ong yangi ba ulah ada walk out ya kita ti unsale ya kata ba unsa sakawai ka counter nam ta upai ba ha kan ka office DTO dene kan ka daw kan long ba ngirung iyo ya kan complain ngin sawan mo ngiwan sawan mi ba kipat ba kila itu ini ba ulan ulung jurong ba kipat ba kibubun kimyo lan kan itu iti komong kalong mana bun kibun kibriu kiba tre hang ni mo de si kita kinong irap mo ya kipat ba kijungi kiba mla banwan sakani ka office ke kidon kini kinong irap kiba nabar kiba wan siu pat ya kata ka kot kasla ya kita kitak sidong kipat ba kijungi di haba kini kinong irap ngi meneru kidon kiba wan siu ya kata kitak ya kita ki kot kasla ki berap kipat ba hang ni ngi ba kilabat hadu kumba khatsan arpung teli kita ki kot kasla jungi jong wei nongirap kan kiba yarap hang ni pok ka DTO tengah ngau ba bangir ngilalap mene te dine kedau pengiwan kan ni por kamta ban kerpat kan yu DTO ba udai ban place ko ka counter ban si ya ki kot kisla kali ko dan ko wei bat ka counter BD ba ka license ko dan ko wei dina kali ang kejungi kentu ban istonat mengi kendu iba hing mar ilong ibalong approachable ilong iba sultanat ilong iba sungtu abang ye discuss igini kicige ngirung ikwa hi ban ya ajimut ye i ni ajimut mau ye kan ka office kanang ba upat ba unsuk kan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya